Ninon Byrnihat area long situ lapu damboman mathading acu nitum Karbi Aphan Deboram Aphan Kepathi Adim Kepathi Adim di la so area long sab sorang pakrang phui bo de la factory area Byrnihat podim lo inka sab prang dam lo de lapu pen ke lapu phir bang ke Meghalaya lo lapu bang ke Assam ne pakrang phui bo sab so de area bang ke lahai lom helo de मतलब sab so arlu chet lang hai factory area yang se lahai lom sob factory lahai yang se lahai on pakrang phui asan je factory sab jumin pe na pakrang phui kan bori bo de sob truck sak lahai factory asan godown ma sorang se lahai dim hai inke asap so ni la punya paklang po how la bridge do isi la bridge heglong lo bodi hala so bridge pen hapu parai da hapu kan pa hal dak pen bangke Meghalaya border lo la bridge pen apunat bangke Assam okay adhok tum Byrnihat Meghalaya lo pusita kali hapuan men si Meghalaya inke la so factory do ke la pura so area long la so arlu na tu si factory do asia pa clear fan sini sab so ma thala sangkok sini than lo inke sab so tebok tera nang paklang phui bodi area aso bridge pen hapu parai pen Meghalaya lo lapu la bridge pen hapu bangke Assam lo lahai langnon lahai adim helo yo industrial area lahai lo ar lo industry dopri la dai silo la lahai lomsi bitum kar bitum bang pen kam ne claim chong da dim lahai lo sini ma thalo sab so theglong le ar julong chot chot timati la si kona dim si bang ma ko sono dim long si bang ma ko sab so nang paklang pui lo lahai helo Byrnihat Kepathi Adim pini industrial area क्या फंडा दोलांग ना पकलांग बोला हाई लांग यार लो industry दो पिक लगे industrial area अंग सेलांग टोंता दे